Pemirsa saseh kaun sampun ngawit ngalintangin wewidangan penepi siring. Paikatan saking polisi perairan dan udara, Polairut ngelingang krama sane jenek irika mangda tragia ring potensi bencana ombak ageng wiadin banjirop. Kasat Polairut AKP Wayan Parte seizin Kapolres Buleleng AKP Adrian Pramudianto Mausang raw mangken durung kepanggih bencana sani nibenin krama ring widangan penepi siring. Nanging pangrauh sabah deres miwah angin baret sampun ngawit memarki. Paiketandani raris nadunang personel antuk nureksain kahanan krama ring pesisi. Genah sani keselehin wire pos Teluk Trima, Celukan Bawang, Kecamatan Groga, Pos Anturan Kecamatan Buleleng, Pos Sangsit Kecamatan Sawan, miwah Pos Tejakula Kecamatan Tejakula. Personel inucap madue amongan antuk ngicen pangruhan majang krama, mangdane yatne tur waspada ring sajeroning kewentenan potensi bencana ring pesisi. Asa punika taler kaulengang pisan majang para bendege. Sadurung mencar, bendege patut becik nureksain tur mapidabda becik. Sampunang mencar yening sasih kaon ngelintang ring pesisi. Melarapan pemargin punika kaabdiang sidenes wesanan kaon ring wewidangan pesisi. Asa punika taler kasat Polairut AKP Wayan Parte Mausang tios ngelaksanayang patroli paiketandani taler nureksain makudang-kudang piranti kepolisian. Sekadi ngejantenang kuentenan perahu karet sah kapal patroli sani kasiagayang ring mekatah pos Polairut. Samian piranti kapastikayang kantun ring kahanan sani becik. Mudarta bali pos nguningayang.